Whawhetai mua ki hei ki pia malo mo e tau te mao ai pongi whakapofa koe. Koe ni tau kalofiama ki he au monite, au walu koe ia mahina koe ia kosune. To oia mi he episedia Paula ke sias koe ia o karetia, wahe koe ia honono vesono uluaki. Karetia, wahe ono, vesono uluaki o kupehe a hono whakarea. E kainga, ka pau e mo ua hatangata i hakovi, koki mautolu o whakalau maarie. Whakamo uia i he loto anga vai vai, mo ke toka nga i koe, te ria na whakatau vere i koe foki. Koe ka venga i tau kalofiama koe ke pongpongini, o ku pehene hono whakarea. Koe whatongia, o ki nau tolu koe ia o whakalau maarie. Koe whatongia, o ki nau tolu koe ia o whakalau maarie. Ka pau te uwhehu i atu ke te koe i he pongpongini, hiki ni maha ka ngeha taha, o ku whakalau maari e siasi. Ko tu iau ia ko toko taha ko toko toa pe e hiki hono nima. Ko hea hono uinga, he kuhua pe. Ka pau lewa o kikai ke whakalau maari e, o ku ke kauri ma koe ki ta whaal koe e taha, whean hangai koe me whakalau maari e. Ka koe whehui maha uinga e, o ko tolu ke ki whakakau kau ki ai. Ka pau ko koe ko toko taha whakalau maari e koe. Pe au totolu pe ia ke pehe, au totolu ke toko taha ko toko toa pe ke whakalau maari e. He kono uhinga, koe opposite koe a whakalau maari e, o koe ki tau whiama e tato ke tau hoko o hange koe ia. Pako tiki koe si mea i pe koe ai, rea whi hangai koe ia mea koe ia koe whakalau maari e. Ka tokanga e apostol ko Paula i heni, ki he whatongia koe ia, o ki nau tolu ai kakai o nau pehe, koe kakai whakalau maari e ki nau tolu ia. Koe tai mua upeha tuka hataha kia te koe, koe toko taha whakalau maari e koe. O ke ongo i fia. Pe au totonu pe ia, ke pehe, ko toko taha, ko toko toa pe mo ui ki he eiki, o tolu ke hoko ko toko taha, whakalau maari e he mo ui ko ia ki eiki. Ka ki whatonga yange vese o e ahoni, ai au tuunga e tau kalofi ama. O pehe e Paula, e kainga, ka pau o mo ua hatangata i hakovi. Ko ki mo tolu o whakalau maari e, mo hanga whakamo ui ia i he loto anga vai vai, mo ke te toka nga i koe te ria na whakatau vere i gai koe foki. Ko pe ko he apostolo e kainga ka pau e mua tangata i he kovi o kuhinga ia ke ngahi rea ko ini rea whakakarisi. Ko atako taha ku tō, pe hinga, pe vai vai, ko atako taha o ku whakaholomui, ko atako taha o viahano polo parema, ko ha whamiri o viahano polo parema, pe whaina tā ia, pe ko atu utamaka koko ki hataha, pe ko atako taha o ku mouha maki whakasino, pe ko atako taha o ku hoko hamate i hono loto whare whamiri, aia ko ha kovi o hoko ki hataha, ko ha polo parema o hoko ki hataha, ko ha whainga tā ia o hoko ki hatako taha. Pe au peherewa e apostolo ko Paulo, ka ia hataha kua tō ke he kovi, pe tō, pe vai vai, pe hinga, pe whakaholo mui ia. Ko eni ai whatongia ko ia o ki nau tolo ko ia o nau pehe ko i kau whakalau maari ki nau te siasi. Pe ka pau ko toko taha, ko toko toa pehe siasi, o nau kau he kulupu ko i kau whakalau maari ia. Ko eni whatongia, peherewa e he apostolo, ko ki mau tolu o whakalau maari e, mau hanga whakamo ui a ki nau tolu. Ko i whairea koe, ko i whakamo ui, ko i whairea koe ia, ko i whairea whakapalang, ko i whairea koe restore. Ko i whairea koe ni, o hau me whairea whakakarisi, o kuhinga ke o mea e ua. Ko i ulu aki, ko i taimi o ku mau ai hakupenga, pe o ku wawai hakupenga, ku whanga i whakatapu. Ko i tau mea koe whai, ko tau hanga o pena e kupenga koe ia, mending the net. Uhinga uruaki whairea koe restore, o whakatonga hini e wesi koe whakamo ui. Ko i tau toi pena e kupenga ku wawawa, ku whanga whakatapu. Ko uhinga koe e tahaku, uhinga hono ua koe ia, o i whairea koe restore, asi i hea karetia hono uruaki. O uhinga ia, ko i taimi o ku whasi ai pe moto hafo i hui. Ko i taimi koe o ku whaito o whasi ai pe, o simai ai pe whinga koe ia ke hoko, ai fo i hui koe kua motu, ko i uhinga ia, ai whairea koe ia koe restore. Aia koe fix ai broken bone, pe koe mending the net. Koe pena haku pena kua wawa, ko whangai whatapu, pe ko hano hoko hafo i hui kua motu. Pe koe uhinga ia whairea koe ia koe restore, pe koe whairea koe whakamohui. Talamai apostolo, kai ato o tāku tō ke he kovi, hinga, pe tō, pe vai vai, pe whakaholomui, pe aha polo parema, u hoko ki ai, pe polo whakawhamiri, whakasino, pe koe hape hamea u whiangai pe makatako taha. Ko ki mau tolu koe whakalau maari e. Whakawhetai ke ki, ka pau ko koe ko toko taha whakalau maari e koe siasi. Ko whatongi ai. Ko whatongi ai ke hanga o pena e kupenga ko ia. Ko ki kupenga ku hoki ai ai mau mau. Ko whatongi ai ke hanga pena e kupenga ko ia. Ko
koe foi hui kua motu ko fato mia ke hanga hoko foi hui kua motu ki fato nga ke taim te ke toi pena ai ku penga ko ia taim te ke hanga fa mo uia ai to taha ko to ko ke ko wi tala ko ne mo uia hoko ko ta puaki ko ku penga ku hoko ai mau pe hanga le va pena ko taim te ke pena ai tala ku te ke toi la fo e ku penga ko ia pe ke fusi mai mare ki ata ika ata ko ta puaki kana ia mau ia ki mo i ku penga ko ia he family ko ia he mo ia tangata pe pini ko ia kai mari ia ia ki foi to ta ka lau mari na ne hanga mending the net nei ai to ta na mo to no tai to kanga to fasi hono hui hono nima fa fe tai nei e ko fa lau mari na hanga leva feinga ke hoko foi hui ko ia ko te na hoko foi hui ko ia kakato ai ko ia ai nima to ta ko ia tala ai to te lava me hesiasi toa te lava fai mi a koe ka ko ki mua na ia ai mau na hoko na ia ai ko balema na hoko kai mari na ia ko fa lau mari na na hanga hoko hui ko ia ko fatomia o ko fa lau mari ko fatomia ko fa lau mari ko na hanga pena ku pena ko mau pa na hanga le o hoko hui ko motu ke te fa mu mai to ta ko taha ni polo palema i hello tu he ahoni o ku toa e polo palema ko ia i ka whakalau maari. Ko ka whakalau maari ko ia he ahoni. O wana nau iu haki polo palema o koko ki ata. Ko e ka whakalau maari ko ia o ahoni ko he siasi. O na nau iu mia haki ha vai hoko ki ata ko taha. Ha toko taha ku toa pe hinga pe whakaholo mui pe ko ha whaamiru hoka ha whainga polo palema ke tingi nau toa. Nau toi hanga te ka whakalau maari e ia o nau toi hanga mau e ki kupenga ko ia. Ko ki kupenga na ia wabu nau toi hanga na toa halu ki kupenga ko ia. Tai aonga au pito ki kupenga ko ia. Ko tai no nau hawa te ka whakalau maari ka foi hui ko motu. Nau toi fes e nau tole hui ka toka tai aonga au pito a ki foi hui fasia ko ia. Kau kai ke pehe, tamahi apostolo, ka ia toko taha kua tō ki he kovi. Ko ki mau tolu ku whakalau maari e, mau hanga whakamo ui restoa, mau hanga pena kupenga kua ava, mau hanga hoko foi hui kua motu. Pea ko hono whakao si mere mai paula, pea mau toi tokanga, te ria na mau toi tōpe, i he mea tatau hoko ke toko taha ko ia. O nā mauto e whihia he polo palema, na e whihia ai ke toko taha ko ia. Ko e polo kalama, kalofiama pongpongi ni, o tō e whakmamawha, he whatongia o e kau whakalau maari e. Ko e whatongia e kau whakalau maari e, ko na hanga whakamo ui mai, to e whakatafoki mai toko taha ko ia. To e whai to e loto mulawe, to hiki hake loto ko vai. To e pena e ku pena ku awa. Pe to e hoko foi hui kua motu, pe to e whakamo ui mai toko taha ko ia, pe ke to e tokanga. Te ria na ke to e tāwhisi pehe ki ni sei ni tatau, na e tō ai e toko taha ko ia. Ke tau lotu. Te tamai, koe ku lotu ia ki he awhiona, koe hui koe ngai whatongia, o ki nau tolu, nau hoko, koe kau whakalau maari i he siesi. Koe ku lotu ia ki awhiona e ki, o mwana nau toi hanga o toi mau e kupenga, ku hoko ke e mau. O mwana nau toi hanga toi fesi e pui hui, ku hoko ke ai motu. Ka tuangi mua ki hanga e koe tala o e ahoni, tuangi mua ki nau hanga o pena e kupenga ku awa. Pena to e hoko mu e foi hui ko ia ko motu. Pe whaka mo ui mai hanga he lau maari. Pe to e ngahi mu e kupenga ko ia ki hoko e tā puaki. E ne tautai tangata mo ni lava mea he ngoi ana e Fiona. Pake tā pekina e ka whaka lau maari i he aho ko e. I e hua whai kona Sisu Christ ko alo. Ko ia mua whaka mo ui.